naimbag nga oras yung amin pabagayam. Hit ita, agtoy ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Vlog! Hindi ay, apaya si kamot naglablabakan agibalbalay bay, Eliseo. Da kayo matgayam nanang. Napananindang. Mapanak ijayan da Mari Benny kung nanamat itay. At da papanin mi kung nanang awan matlangan. Sakit nagadua murang mi. Bayab guys ang tuat taglaba. Ay sigakit din taglablaba dita. Awan anyaman na nanang. Tulunga ko na. Nadiiso pa ya trabaho ng tumat. Ay katay tagibi yung ay. Nakaturog nanang. Ay apo na imot day dya babaeng. Amang ano sa bali man ang tinaturong day tiday dya abene. Ay, jak man na mo nanang. Ay kasaritak tuman. Tanikat kasta tiraramidan na. Ipatudon namin na trabaho na ka. Awan niya, draw ka yan. Kasano nga ag-draw ka, kat kasapsapaw ko kan ka. Siyak ayati ko nak. Damdamagag, no at dan ag-draw. Na, pakibiyangam ko makada kami ngay. Ay, di kayo man nagre-ready ta. Tikit di cardio ti asikason yaw. Oh, dayta, draw. Oh, lumaban ka, Imelda. Yung baga kayo. Kundi damag ka. Draw ka na, asino ti lumaban? Ayawan. Ngala, suksukam nga rudan ti baraha. Napudot ti ulom kat, mababak ka. Naabag ka, kunam, indang. Wun nga ron, awanin tay kakaiso na nga igatang ko kumay ti asukar kan bagas. Ay, uray sak. Naabakak. Ang basit laang. Mababakak itayan iti dakkel. Nga medyo nakasubutak. Ay, imbag ka pay. Siyak, nabwisitak namin iti dayjay nga Imelda. Ay na, kasjay na dayjay. Isuasan mo nga ikaskaso. Ay, maminsan to lang tadyak pagbalikson. Nabigat ka numanan. Ijay ayan danana siya nang. Wala. Sa bagay, awan ni Eliseo no bigat. Sumurot kada panyong amapan agubra kada kapitan. Di itugot mo tay tagibim, tawan agaw awer. Sana parikot day ta. Ibatik ijay ayan dananang Imbag no kayat na. Ay sus, nalakalaang tiyagpambar. Ibagak nga agudong akbiit. Tainak gumatang itibagas, wano makityanda. Kasano no di na kayat? O di itugot ko, parikot aya day ta. Sa bagay, ala, inton bigat nga roden. Bareng makasubot da tao. Apay indang. Anya da ito'y nga aramidam. Nga? Imbes asika ti aglaba. Tikit di asawam ti aglablaba. Ne, paglablaba kaya. Kat no iso tinadanon ko iti balayo nga aglablaba. Kan agibalbalay bay. Tawan kamay. No sa dinukit di ati naturturong mau. Imbagak ayakan ko anang aglaba. Ay naindang. Amok ti kalukwam. Nang runan nagkuyog kayon iti dayjay abinay. Ha? Napan kayo man nagtong itanan niya. Ne, saan mo ta? Adalaang napananmikin ni Bene. Ingkam nagsapol iti pag-ekstraan nga agtrabaho. Agtrabaho? Ay tanya ko mamat na trabaho. Agla ko iti beauty products. Anya? Isupay mo't ama itulong iti birok ni Eliseo. Nasaya at launay no kasta. Surnadan mi nga rodita nanang. Agsubli kayon to ko na tay sales supervisor ang nakasarita mi idi kalman. Tawan tay branch manager da. Aya. Wan, iso nga ibatik pala ni Junior Uray tagawid kami matlaang adagos no makasarita mi. Kaya't ko amang rugi kami adagos. Ibatim ko na ni Junior. Wanan itugtugot ko kit din tao beng. Amangan no iso pa'y tidida pangayatan kanya, tadamat gayam tagibik. Adapay ko mapapanakita. Ang, alaman langan. Ibati mon. Total, adamot ni tatang mo ang mga iwan no agudrongak. Yawan nga binan apulaos, ti mausar mi dito'y balay. Agawid ka din para ilisyon. Agpasyat ka no pa, ni Kapitan. Inton maminsan ton pare. Dumagasak mampay di tatalipa pa. Gumatang ak mamat iti masabawan. Sige pare.
Day talaw na kipagbilibakan ka. Arig na si kapayan ti inati pagtaengan nyo. Si kalangaro din ti manggad. Si kapailat mangobra ka dagiti ubraan kumanibakat mo. Kasta talaga ti agasawa pare. Agtinulong. Wen, kita ma. Tama nga no masobran. Ket ibagadan to kit di nga Andres ka. Parehas to. Sorry pare ha. Ngan ibagbagak lang tiyak peso. Tadyak met kayat nga wagan da ka iti kasta. Tanasingid launay akong pare ka. Agsuswerte ka, Indang. Dakkelan ti inabak mo. Wan nga ron. Iso ang madamdamatan tupay nga agawin. Agam sumipngetan, mare. Ay na pare, sana parikod dayta. Nakaawid met ngatan ni Elisio. Manipod iti nagubraan da. Saan nga tanga agungan? Alakit deng! Agitinag kayon, agistorya kayo pailang, abos ta maabak da tao. Naa makatutor ka mata. Ad-adalak nga rod, no anya ti sumarunong itinag ko. Nagbayag kayo? Anya ka matan, Imelda. Urayam mata. Oh, dayta! Draw man laangan! Ha? Kita man no makalaban ka. Bering ko pa ya. Sige, laban. Oh. Asino pa iti lumaban? Ay, on. Makanan. Aday tayo Melda. Utsuak lang. Ha? Kuno dosik laangan. Sayang. Dosi mo't gayam kat utsuak lang. Mala, bagik pa'y titenga. Swerte ma talaga, Indang. Lapanan nga tanday dyan nga indang. Rabiin. Isungarod nga yung mayak dito yun, nana. Nakaturok pa ikit binta anak yo Nabanog anagay ay ayam. Nagloko babaeng dayjay. Rabiin. Nana, anya amin ti pakada na itayan? Kunana, agkuyog da kanukan ni Benay. Tagsubli da itinapananday di kalman ang nagaplaya na trabaho. Trabaho? Wan, aglako da kanu iti beauty products. Katita ti imbagat ti supervisor apa nagsubli da. Nagkuyog da nga rod ka ni Benny. Isumat ti kunana. Ne, apa ngay? Awan man lang tinasasauna kanya. Kaya't nakasiguro mat asorpresaan baraw. Sige nga rod, nana. Tatan, yawid ko ni Junior. Amangan no addan sa dyan ni Indang. Saan akon adim magas ijay ayan dananang. Tamok adinaw asmon ni Junior. Ada ginatang ko a corn beef dita. Nakaluto akon. Mangan takit din Naranakan mo't tanta anak mo. Ay na, pasensya kan alakay. Inururay mi tay branch manager. Kan adda pa'y matlagayam seminar na. Sakbay nga ikanda kami iti products. Wenang apay ngay. Di mo man lang nasarsarita mo't kanya. Kaya't ka nga rod asorpresaan ko ma. Ngam nasa umat gaya man ninalangkan ka tinapalan mi kinibene. Wen ata madanagan ak mo't kan. Di kay mat ngamin nasangputan dito balay. Ay sus, awan ti rumba nga pagdanagam lakay. Mala, manganta nga rodan. Naimas sakit di ti linutom apang rabyanta. Wena, nasabawan ko naman. Nabannog na tao. Kaya't masapol ti nasabawan asidaan. Ay sus, nagsingpot talaga ti asawa ka. Wena. Ay na, basit laang alailo ken buladas. Okay na pare. Bayta ti pagbilibakan ka, mare. Kayang-kayam ni pare Elisio. Ken labnak launay dayjay. Makita nga rod. Agasam. Uray isupay ti agubra ka dagiti trabahom ko ma. Awan reklamo na. Siyempre makasarak pa'y ayay ti asawa akas kanyak kapungga. Sa bagay. Iso nga awan latda danagak paray. Nangro na ita, tanakasarak ak iti pambar. Amabalin ko ti kanayon arumwar. Kasanon, nawan mo't lati makita nanto a produkto a pagpapintas alakom. Makapanunutak tumanon ay iti rason. Ibagak to a masapol mat gayam ti ipundo agatad iti opisina. Anya? Un pare, danag mon aya.
Biliba ka talaga kan. Ado ti ammo. Nasabat ko itay ni Kapitan. Ada na sa una kanya. Anya dayta? May sa kanunindang kadagiti numero 1 at tumutong dito'y lugar tayaw. Anya? Kasano anamuan da dayta? Nagapakano da Imelda ken tilakay na. Ket nakadaanon da di barangay. Di taan amuan da nga inaldaw kano ti konswerto dagiti tumutong dito'y barangay. Kayat mo asawan. Agop upar iti tong itan ni Indang. Kadwa na dayjay abene. Ay, nagparbo nga ron ti anak mo. Anya pa'y kuma. Naglukon. Ay, umay tula ang dayjay nga ampang ditoy. Ay, ngam ti danagag. Ang mga numaamuan ni Lisyo dayta. Ket iso ti agbalin apuon ti apada kada Imelda ken ti asawa na. Ay, nas ka na makasaritak ni Indang. Sakbay amamuan ni Elisyo. Sana gaputan na anus unay tay manugang mo. Kat abuswan na matan. Iso pa'y lako matibagaken ka. Tano makapungtot tay na anos. Ay, delikadaw. Ang mga lumakabil na pa itay anak mo. Nasaya at tay may ka. Una nang, ibatik pa'y laang ni Junior Itanti pa nang alami kadagiti produkto nga ilako mi. Ay kaano pa yan nasursurom ti agulbod, Indang? Da kami pa yan naganakkan ka ti ululbodam. Agraman ti asawam. Ha? Nanang. Agbain ka kumamat ti asawam. Saan nagaputan na anos? Uno anos namin nga anos katabos wamatan. Anya ka din ti... Saan ka nakundi di ta, Indang? Namuan men ti pudnaw. Iti matgayam tong itan ti pag-uperan nyo kan ni Binay. Ha? Sika pa ya babae ti kasta? Ulitak Agbain ka kumamat iti asawam. Iso lang arudan ti mangmanggad. Iso pa lang ti mangubra ka dagiti obram kuma iti unag ti balayaw. Nanang. Apay, urayam ka di mapasamak mat tinapasamak ka da Imelda kan ti asawa na. Anak kadaanon da iti barangay. Apon ti pagapaan da kan pangkabilan ti asawa na kan kwa na day tangaramid na. Gaimbes nga iso ti mga ramid kadag iti obra iti balay. Ti payla asawa na. Gaimbes nga igatang da iti kasapulan da. Wano agpay kadakwada. Unaon na payla nga itong 8. Apay, Indang. Husto ka day ti kasta nga aramid. Ay, buisit day diyang Imelda. Nairamraman da tao. Unrod, ang ambay aman. Adda na ibaga kanyak ni Hilindrina kay. Agkasangay ti anak na. Ijay tayon to kanong agtutong no Sabado. Aya. Uray, tadda nila kay mo ang mga iwan kini Junior yaw. Itugot ko langan. Ibagak ang maki-birthday kami. Uwe na niya. Sige, agsasarak tayon tong arod ijay no Sabado. Uwe na? Ay, aggagatilan dagiti dakulap kong agigam iti baraha. Kunampay. Amo nga ta ni Elisyo tinapasamak. Ay, saan ko nga mo? Awan mo't masasauna. Urayak nga rod, asitaran nak. Awan siguro nakasasao ken kuana Imbag ko ta saan nga imbaga ni Kapitan ken kuana. Iso asan tayo na kay ayam day diyang Imelda? Mangirubo. Oh, kunak man no glako kayo iti produkto a pagpapintas. Saan kam nagtuloy yun akin ni Benny? Sumapol kami langan iti sa balay. Ne, apa ingay? Di mat nag-seminar kayo pa'y? Wan? Ngamdakkel ti deposit mi akwart na ijay. Sakbay makairwar kami iti produkto. Tama nga nudi kam to kano makasingir ket logi da. Kastaya. Wan lakay. Isa nagtulag kami kin ni Benny. Mapan kami langan iti sa bali. Adda kano ket tay agal alamat laang iti para lako iti produkto da. Ngam saanen masapol nga da maideposit kadakwada. Bakit? Uray di kan sumrekpay. Uray ket adda tinaalami kontrata mi iji ili. Aya? Wen, kuna ni Porman. Ang mga makabulan mi nasurok. Total dakkel mati ited na kanya kas karpintero na. O di na sayat.
Ay nalakay, kaya't kulaang matkat ti makatulong kan ka. Kan pasaray awan mat ngamin ti obram. Saklatan ti manggad. Bakit? Agyan kalatan dito'y balay. Tikiti aramidem ay wanam ni Junior. Kunak man no nakasarita mo tay anak mo, bakay? Kunak man lang no insardeng nanti makitong AIDS. Apay. Ay, nasabat ko ni Kagawad James Itay. Nasauna kanyak, nakadanon da kano ijay barangay hall da indang. Kadwa na da Imelda, kantay may sakay ay ayam da ititong AIDS, tanagaapa da. Anya. Ngamen, agim imon sa da ito'y asawa ni Primo kan indang. Agim imon. Ada kanon na kaidanon, nga idinaabak ni indang ititong AIDS. Ni Primo, tinangtad itipunan na. Ay sos, nagdakasanday tada maglakay. Nakababain ko ng kitdi Kasanaw, numamuan ni Elisyaw. Ay, daytan tirigat na lakay. Mga no day tamatan ti pagapaanda. Hindi pa'y lang amok day tahinda. Inururay ko lang agpudno ka. Namuak idin nga inululbudan nak. Tanasao mismo kanyak ni Kapitan. Anya? Ngam ita, amay ramraman pa yun ti estado ta, gapo iti katutong it mo. Masapon nga agsarita taan na sayaat. Kuha, lakay. Ti sugal, awan ti nasayaat nga ibunga na. Among bakit? Saan ka matkat alapdan iti pakaragsakam? No talaga di mo maisardang dayta, addakan ka. Nawaya ka. Elisyo. Ngam kasaritak datatangken nanang. Tama ba inak kadakwada? Isublikan kadakwada. Ha? Tapno maaramid mo latan ti kayat mo. Ken, awan mang dildilaw ken ka. Ngam ni Junior, ala Tano agbatikan ka. Amo ka kakaasila iti sidong mo. Ay, saan Elisyo? Saan mo nga aramidan day talakay? Ikarit, saan ako na makitong itpay? Saanan? Nagbalinak anadungukan ka ken napudno. Indang. Anyat inaramid mo. Inabusom met. Anak la nagtagtagar yang Pangaasim, Elisyo. Ikanak pa iti may sagon daway, lakay. Pangaasim. Saanan na maulit pa'y. Promise. Titan, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo, anaadaw iti pagsasaw ako na. Ti sugal, awan tinasaya at ngait din na. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Luvimin Aquino Sr. Iti madireksyon, Teresa Calay. Musika, Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.